Traiken rakoble isneyangi Kristo ma ko Kristo rab ko nong penim jangi penim yangi Traiken rakoble isneyangi Traiken rakoble isneyangi Kristo ma ko Kristo rab ko nong penim jangi penim yangi Nginia duwai ngiduai kerpang naga benda baharu ke jing tu mojangi ngiduai ro naga benda ke Bible Convention kerpang naga benda ki kinarit kabangi pelong hagane ka arpo pratarik ngiduai naga benda bahar ki kinaki ban manshin benda bagum juri kinungilam jangki ba utrayun kerku kardo ki kinna ban pendemai ya kejingit kejangki ya ujisu duairu naga benda ke inner healing retreat ke bahin riu hado kendai tarik ubanai ban pautrai unang kring ya bongut ban id ya ujisu ban ngap ya kaktin jungutrai koblei me ubalahi kai ya ka partei baro kawai lemba ke jingela jungu Paulus apostol bakui to ai hangi ni karpat bangin nang jan shame dag nuksa junguta uba yaga jingala ba mod jungu ngirake menda kasngi barkunda ngilong ke saki janga jing shisha jame ha ka partei dautrai jungi uji sukrisu kun jame uba im batsan sha renkat badme ha ke jingelang kawe jungu mensim bakui uble junam la junam Simpulai nakikam jongki apostol. Hakitu kisingi u Paulus ulaong hakipaidba ha Jerusalem. Ngalong uju balakha Tarsus ke baha Silisia. Handai lapensan penrang ba inga hakane kanong ba kum u kena skul jong u Gamaliel.
Bat ngalai syaikai kat kum kerkom baperking jong ka ain jong kikpa temen jongi. Ngalai sitrhem na kapanta ublei kumbalong mapi barok hang ni mantakasngi. Ngalaban ben ya kene kalenti syadu kajing yap da kapakem batep hapatok ya kinong but jongka senrang bat kentai. Kumba ulang do orang ba bat kador bar barok jong kitemen kisan kilak ban sakiyanga. Naki ngalayok kisiti balathok siki para bengeju bat kumta ngalalej sya Damaskus ban kem yakitu kibadon hangta bat ban wan yalam yaki da kabate bakum sya Jerusalem ba en pensitom yaki te kat ba ngadang lej bat hamar bangan sapoi ha Damaskus ha kapor siteng sngi antan kasngi kajing syai ke pernai na beneng kala thapa kendit saudong junga ngala kelon kendau bat ngalaya sngau kesur ke baong hanga ko Saulus balai pila benyanga de ngala keli mede yu ko try bat ulaong hanga ngalong ujisu na Nasaret ya uba pi pensitom ben Kitu ki baladon bat nga kilayu ya kata kajing syai. Hendrai kim syam layak sengau ya kasur jong uta ubala keren hanga. Tengala keli. Ngadai ban le ayu kutrai. Bat utrai ulaong hanga. Kijoj bat to lej sya Damaskus. Bat en saya tu ya pi hangta. Ya kata baro kebalamang ya pi bapin le. Bat haba ngamlak syu ban namar kajing phalang jong kata kajing syai. La syubutin yang da kakti da kitu ki balaya don bat ngalapoi ha Damaskus. Uwe ubreu uba kerteng u Ananias. Ubreu baru blei kat kum ka ain ya uba la burom da barok kiju ki basyong hangta ulawan syanga bat da kebayeng hajan jonga ulaong hanga. Ko Saulus ko para jonga to imat biang. Markum tahi ngala imat biang bat ngala yui ya ulaong. Ublei jongki kepatemen jongi ulamang ya pi bantip ya kamon jong ban yui ya ubahok jong ban ya sngau ya ka naka sentur jong hi. Naba pinsalong saki naka banta jong haki briu baro ban ya tu ya kata ka pila yui bat la ya sngau. Te mentabelai pi pen up yang joj bato pediang ya ke baptisma bato side note ya ki pop jong pi dak bakot kerpan ya ke kerteng jong kaktin jong try sungu yau blei asam spak khat niau jubab kilet cha satlak pertei bato ya lap eka gospel kilet cha satlak pertei bato ya lap eka gospel to yaro yo try pi ki jaj ben riu baro to penan burom ya pi ki pat ben riu baro jubam kilej satla ka pertei pato ya lab ke gospel naba ka jing ij pe isnei jong klasen shar halor jongi par ka jing pat jutang utrai ka ne junom jubam kilej satla ka pertei pato ya lab ke gospel Utrai undan rengkad bakpim kajing puli naga gospel bakuit kat kumu Markus u Jesu ula pau haki kadwengut kisinran badula ong haki ki leit
setelah ke partai batayala ya ke gospel hagi jingtao barro jaru bangait badu basya pen baptis ensa pelait im henry yauta ubangait ensa penrem kini kidak kin iait senran ya ki tu ki bangait haga kerteng jonga kin beno ya ki ksoi kin kren ketin batimai kin ra ya ki psein bat lada ki di ya kabdi kanam pen sniu ya ki kin bu ya la kakti ha ki bapang bat kita kin koit kran ka gospel jong utrai Kokimen ko para beir hautrai Jesus Christ. Minta kasngi kabalang kareke ya kasngi burom jeng ke jingkala bamut jengu Paulus apostol. Perkembangan tip Paulus apostol ulong uwena ki apostol ubakarau namar ya ke rukam bau ya lap ya ke kubar baba ya ke rukam bau ulap hikai ya ki banget ban im ya ke jingim Kristen ya ke rukam baula to ya ke shiti sharai shabun ki balang hakaba ulayalap ban penhe pensan ya ki da ke jingi do belai but ngitip but ngipule shapang o Paulus pakui ulang ubru pakumno omde ubru basiniyo Henry ulang ubru uba yishirhem ya ublay uba yishirhem ya ke niam ju but ulongru ubastan namar niyasno naka jimpule naka kam jagi apostol ulashang hak hapo ke jingelam but ke jingi kai jongo Gamaliel but Gamaliel ulong uwe naki nongikai ubakarau ngilaban nong rabai ubala hikai shirhem yaki ju ban bat yaka tora kalong ka jingi kai but ka ketin uble jongi ju bakindut la ban dia utrai bad o Paulus bakuin ulayo jingi kai na u Gamaliel kabang mot ulajan ba bad baro ke jingtip syapang ke niamju syapang uble syapang ki hukum jong uble badu lakwa ban buram ya uble hadu kata-kata kano ke jingele persya ya kene ke jingi kai kalong ka pop hakama jongu kino ki beri bahikai da kawai pat ke jingi kai light no ye ke jingi kai syapang ke niam ju but syapang uble jong ki Israel ulas ngausi hadu kata-kata but enda ule yusngau bakalami kawai pat ke jingi kai kabalong syapang Jesus Christ Nazareth ubalayap badu balami pat na kibayap kalapintut hadu kata-kata ya badulas tang banyusngo na kipor bakanyam Kristen kalas tang ban roy keleng bad ulas tang banyusngo ru don gi paraju kilas tang ban bod ya jisu dakabay ino ya kanyam ju kane ka penkusolai hadu kata-kata ya Paulus bakoy bad shua baulong Paulus ulong usol bad uladon kata ke jingit palat ya ke niamju bad ularai ba lada umle eye happadeng kane ke jinge ke niamju kan sa yap troin bad ularai ban penyap no bad leben ya ki Kristen ularai ban sad bendi ya ki Kristen kenapa kinum pin priangshu ya kane ka kubor syapangu Jisu shua bah un yamad u Jisu ula yid ya ubale Henry shimla yid ya Jisu Henry hakata ke lendi sha Damascus
ka jingim jongu kalakala bunsin haga jingim jongiro shua bangin yamad yaga jing shisha ngilong ki bryu badon ka jing snow tu kumwei pa bunsin kane ka jia haga jingim lese kabayade bat ki inga sem jongi lese kabayade bat ka jingtip shapang ki parlok jongi lese kabayade bat ki himmen ki para jongi lese kabayade bat ki kimi ki pa jongi lese kabayade bat ki marjan marpa jongi ngila bandon ki jing snow tu bakala bunsin lese bun ki bryu ki shayalam bakala daga jing tarai siniu ya ki weipa bunsin ka jing tarai siniu ka kinreba ha ka jing ade jong ki bryu namar ka jing tarai siniu ka wan namar kim pat don ka jing tip ba shisha ba pura ha ka jingim chonki malla ka jing tarai siniu ka stang ban mi namar kim pat wat ya ka jing tip ka ba shisha ne kim pat di yoru ya ka jim penchai halor kano ka pang habang im pat don ka jim penchai ka ba kuit ka ba shai ka ba binia ka yalam bun sin yangi sha ka jing sausi ka yal kalaban yalam yangi ru sha ka jim penchot ya ka jingim chongi ve kalaban yalam yangi ru sha ka jim penya briu bat ka jing sha le ben ye ki way bonsin kane kalong ka jing shisha ladang ishim kano ka yin leseng ishim kano ka ri ba yale persha ye ka way pat ka ri ne kano ka kinkun ne jait ben riu ba yale persha da ka way pat ka jait ben riu baro ka wan namar bale ka don ka jinge ba bon jait ha ka jingem ka chunky namar bale kadon bon gi jing tarai suniu haga jingem ka jonki to ngidon kam ban snowto ba haba rum kano ka jingale persha haga jingem jongi ka wan namar ba ngem patre ban penkoi ya kata ka jinge jongi penkoi ya kata ka jinglong jongi haga jingem ka jongi tenaga kata ka daw ko himmen ko para habangi puson shapanga jingkala ba mut jongu Paulus bakuin nideban snowtu ba kaneka jinge baro kalajia haga jingem jongu Paulus bakuin namar ba umpat donka jing snowtu ba shai shapangu jisu menre haga lindi Damascus ka jingem jongu kalakala markombong ka jingem jongu kalastang ban yo ya ka jimpen shai na uji suhi don ki prikiong udang shong hau kulai bad ula kelon henry kaktinu belaka on kane kalolonga shiteng sngi kalonga por duwai jongiju u Paulus bakuin hagalindi Damascus haba poya ka shiteng sngi por ban duwai ula sange ulang duwai hakataga por ka jimpen shai jongo belaka lawan hia nagataga daw hadin kane ngiyos ngo ulalong upamatla kibriu kila ra ya udakakti lam gom da kin jindala ong kibriu kila ra ya u halor kulai halor kentrai kibriu kila ra ya udakakti kabamut shimla shong hau kulai hakata ka por baula ula yong mat ya kaneka jinyo mat kerpang na utrai but enda ujisu lawan ban pen pau kabu ujisu lawan kumno ko Saulus bale me leben yanga bunsin haga jingim jongiru ngi leben ya ujisu nakadaw ngimpat id ya ujisu ngi leben ya ujisu lese ngimpat tibha ya ujisu ngimpat itu ba ya ujisu ngimpat don jinge jan badu jisu haba ngimpat don jinge jan badu jisu ngi lesting ya ujisu lese kumki kinna lese ngim sautu balenga don kamban duai balenga don kamban late mas balenga don kamban late plapo balenga don kamban ko ngoi ki kimi ki pa bale kawan na marwa ngimba don jingedo jisu kabba nang ro ya ka jingedo jisu ha ka jingim chongi ngin stang ban kiar na ka pop ngin stang ban kiar na ka jingjaitu ngin stang ban kiar na ka jingdom ka jimbetari ki vai ngin stang ban kiar na baro jait ki jing siniyo
baleng ngingo packaging seniu na marba ngimbet id yaw jisu minta o Paulus bakoi ula yamad yaw jisu ula yakendo yaw jisu badu leos ngo ka sur na jisu badia kata ka jing yos ngo ba ka jing yamadu jisu kala pen kala ka jingim ula sange banlong ubriu bale beini ki briu ubli ubriu bale bein bat penyap eki kerstan shaka jinglong bayada eki kerstan bayalap yaw jisu ba kering eki wei shaw jisu balong ka nong pen priang ya ka gospel shaki wei ko himen ko para hagane ki eucharist bakui kad bangi shimenda hagane ka mas bakui ngidon kam bantuai bautrai un shimdi pura ya ka jingim jangi lese ngidon ru ha ke benta jaga jingim ka ba pelong yangi balesni yikive lese ha ka tin ka telich lese ha ka perkat ka perdain jangi lese ha ka jingkwa jangi ngi bon sin nge le ben yikive bad ngi don kamban ong jisu ngas ngautu bale ngas ngautu lot minda bale ngale kumne minda namarba ngambat id yame yarap yanga ban i shirhem shushu yame kramba ngan kala kabamut kramba ngalong ubabha kababha haga jingim changa ko himen ko para to hinduai naga binda ka nega jinga e haga ne ki yukrish bakui lemba ka jingkala bamut jongo Paulus apostol aiba mangiru inang yo jinga e bangin light naga jing tarais niu bangin light naga jing dom jimbitar bangin light na baro jai ke jing sniu ka pintut ya ka jingim jongi pintut ya ka jingim jongi ve ba pinjat ya ka sukka sain jongi inga sem ka ba yade pat ke jing yade jongi pat ki mi ki pa ki himen ki para ki lok ki marjan marpa baro ayu jisu unang yalam yangi sha ka jingkala ka ba murchisha da ka ba ai hangi ya ka jing tip ka ba pura jisu be id karku kardo yangi penslai yangi da ka jingi sherhem ya me kenapa nginom pindut yakiwe nginom penyap yakiwe da ka tin ka telit banginum le bein yakiwe banginum poi shaga jing tarais niu shapang kiwe kram ba ngilong shisha ke ba I yada bat sumare kiwe enya ro ya utrai Jesus Christ ko para tongin plai ka jing e changi bangin light luit na bar ka jing sniu bangin dup kam I shirhem ya jisu kam I shirhem e ka balang pat ka jing I kai baro ngange hau ble upa don bor baro nang tau ka beneng pat ka kindau pat au jisu ble su ku ma bar we changu trai changi ya obala pu na sim bakui ya obala kana kamaria teisati yang bela shalebin kopom dius Pilatus la sanar panayawu la yap la tep yawu ula kya shaki bayam aga sngi ka balai la mi pat ki bayam ula kyo shabene ushang shakamon play upa badon kor baro nang ta unwan pa ben bishar ki bayim bat ki bayam nange omen siem bakoi aga balang catholic bakoi aga jinyasulok ki rikoi aga jimap ki pop aga jimi pat ka dog daga jingim bam jikut. Amen. Laispa berpusat. Like in
To ya duai ko himen ko para baga jingkinia jonga ba jumpi kallong ka ba priang hun hau uplay upa ba don bor ba ro Kadba ngi penmenda ye gejimaya jible kotrai ngi kerpat ai ba umen siem ba kuden pendap yangi dakata ka jingshai janga jinge dakaba ula ai penshai ya Paulus apostol ba kuit naga benda ka jim pen priang ya ka burom jame da u Chris utrai jangem amen. Utrai undon rengka batpim token tiu yala ki donut tongin ya aingu ya utrai ublay jangim dashisha kalong kabashong hok bat kabade kadeti jangi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame koken rad ko pabakui ko blay badon bor bad bam jikut namar melong unong pop nongap lamborot bam jikut ubam ino yalaka kinhun lamborot Henry lempa ki apostol balakerko mela sharai bad yada yaka barabor kramba en sensharika dakitu kiju kinong yalam yakiba melatung balong kinong sharai kiben yalam yaka haka kerteng jangukun jame Bad mar kata rengkat bad ki angel bad ki arkengel ki kes im bad ki hima bad baru ki pait belin bad ki bo janga bening ngirwai ya ka jingruai ya ro ya me bad ngi pen bana klem sange Ngidon hakene ka por ka batan tang tam tonginang IT yaki jingang nu jangi yaki jimpang yaki jing shitong yaki jing jinchar ki jangi bat kam tame yaki jing long jangi iwei pai wei pa utrayan pen slay yangi daka bor jang men sim bakoi pen kala ka bamut yangi bangin dub I shirhem yautrai haka jingim jangi dashisha melong ba kuit kotrai kat mei jong ka jing kuit barom namar ka tang ikar pad yeme to pen kuit pen kantang yakine ki jing tarwa jangi da ka ba pa ya umen siem jamme kum ka je halo jangi bakin kalalong yangi kamet bakasnam jangotrai jangi u Jesus Christ Haka por baladino yavu badala ka mons ngaba ula pedeng ya ka jing shashitom ula shim ya upu badaka ba aingu yame ula kedia yavu badula ai halage senran u om tushim batubam na kane pi barro namar kane kalong ka medjanga ya ka ba enaiti naga benda jumpi
Hagaju kerukamenda lalayabam ulashim yaka kuri. Bada kabaingu biang yame ulayaka halake senran uong. Tu shimbatudina kane pi barro. Namar kane kalonga kuri janga snam janga. Janga jutang batimai bad bam jikut. Yakabayan penmi nagabenda jambi. Ba nagabenda ki babun. Nagabenda ki jimap ikipop. Talaya kane ban kan mau iangam. Kosnam bakardor jango Chris. Tapen kuid yangi. Tapen kuid ikemen siam hadimpen kuid. Tapen kuid ben kia iki bapang. Yada yangi na ubamen. Kajimaya jang kajinge. Namargata, Nikibapen Mendaya Gajingia Bagajimi Pajangu, Nitarwa Hame, Kotrai Yaupo Janga Jingim, Badiaka Kuri Janga Jimpenim. Nida Aingu Idem, Namar Melanyu Yangi Kibabit, Ben Yakamaja me, but Ben Shakria me. Dakabas Neverit Nikar Pardia me, Bangi Kibayo Benda Hakamet Bagas Nam Ukris, Ninlong, Kibela Penetali Kave, Da Umen Siem Bakui. Takan mau ko traya kabalang jamme, kabala priyang hasutala ka partay. Bato pensionaya ka haka jingid, rengkat bado Francis upabakui jangi, fadain som administrator janga diocese, but baro ki lingdo bat ki riniam. Takan mau lemro yaki himen ke para, shinrang bat kinde, kibala yoti ada ka bakarmen yaka jimmi pa. Badia baro kibala kalat no haka jingis ne jamme, topadiang yaki, shaga jingshay ka kumat jamme. Ta isene ingi barang. Yaki bapang yaki bashutam hapadeng jun. Yaki bajingja, yaki basonsi. Yaki bado jingerman. Yaki nampak. Ngikar paat yemi. Ba rengkat bat kamaria tiso di bakoi ka kami jago berlai. Ujaso bakudo kurim janga ki apostol bakoi, u Paulus bakoi, u Francis de Jesus bakoi. Bat baru ki rikuit ki bala pensnga ba yemi pateng la pateng. Ngilong ki babit ben bin dalem haga jingim bam jikut pat bangin ro pat pendon buram yeme da ukun jamme o Jesus Christ. Davu lembadu badhavu kallo hamayu blayu pa badan bor haga jingelang kawai jungamen siem bakui barro kaburam bat ke jingero Junam la junam. Amen. Ko himen ko para. Tungin ai ti ke jingang no jangi baro shau trai. Bawin kurku kardo yangi nakar party pi benduai naga benda ka Bible convention karpang naga benda ki kinarit. Haga negas ni sajjain naga benda ka inner healing retreat. Haga nadu hinri tarik jung ubenai feb. But baro ke jingang no jangi iwei pa iwei ke jimpang jing shitam jangi hau trai benda. Kopa jangim ubaha bening kalong bakui kateng jame kanwan ke hima jame kalong kamon jame ha kendau kumbaha bening toa yang imenda ka jimbang jangi kabaha lagasi batama hingi gereng khan jangi kumbangi rungi ma ika beles new yangi padwa delam yangi shaga jimpan shoy Henry tapalait yangi nakabasinium Topelait yang ingi karpat kotrai nagi jinx sini barro. Haga jinx born jamme, toy jinx of jinx sign hagis ngi jangi. Krampa, daga jingerap ke jingis ne jamme, ngilait bara bona ka pop, but nginio jingeda nagi jing jinjar barro. Katbangi dangap ke melendi haga jingermen bakui, but ka jingwan pa jungunong penim jangi, o Jesus Christ. Namar ke chosme kalong garima, ke chosme kabor kabrom, chinom la chinom. Kotrai Jesus Christ,
May ubala ong haki apostol jame ka jing suk nga I happy ka jing suk janga nga I happy. Wa pedigi pop jangi Henry aga jinge janga balang jame badha ka jing spoon jame to I hakaya ka jing suk bat ka jingya tale kawe katkum gamon jame. Mame uba im badabasansha genom la genom ka jing sugutrai kandon barabo rengka bat pim dap daga jingido trai tongi dia ingu markelia. Hakami ukun lambrol jungle play. Hakami ubakit no yaga pop jaga parte. Sukito ki balakot shaga jing kawai jung ukun lambrod. Bukan ram sama sama menrol ko yin junga Malaysia of the Indian kamusim junga sakiahi. Kamet pada senam jungu Chris kan rianga shaga jingim pam chukut. Komunian mensim. Puji Yesus junga nangis kem bedon teli ak sakramen mukhitam keduan. Ke I jamin olor ki baro. Pengatrang bangun wan o kemensim junga. Nomor mata kune ngamla ban piang yame ak sakramen mukhui tuan aku kedonut junga nak jinglong mensim. Ngapiam yame kala kedonut. Ngapenya sok ita debat me. Wasya bangan kelas yu nami.
ablay ko pa, ablay ko kun, ablay ko mensiyang bakuy, iro yame, ngimane yame, ngiit yame, namar ka jingdon, jame, hagane ka yukaris bakuy, jisubiit, mela pen biang yangi, mela pen daap ya ka donur ka mensiyam jangi, dagamet bagas nam ka jame, bangila bam, bangila di, bangila yo war, bangila yo jinga ename, jisu, karku kardok yangi, pen slay yangi daga bor jame, pen gandang yangi daga bor jame, yaiti hame ko try, yagi jingang nod babon jai jangi, gikwa, Benyamad yaga bor janga jingala kabamud halo jangi. Jisu penku yaga mensiam jangi. Penku yaga donyo jangi. Penku yaga mekka pa jangi nagi jimpang gi jingshitam babon jai. Karku kardo ko jisu yangi vai pai vai minda. Karku kardo gi kuon gi barake yaga snika. Karku kardo gi kuon gi baran hapadengi jimpang gi jingshitam ki batya hospital banhayi. Karku kardo ya baur gi kuon gi bashimenda hakane ga mas bakoi. Kargo kardo ya baru ki program jangare ka center kamda me ka bible convention karpang naga binda ki kinari naga binda baru ki bapang ki bashita duai jisu akamajo me yakini ki jinto mo jangi barra iduai naga binda ka inner healing retreat iduai naga binda baru ki program jangare ka center karko katrai penslay katrai hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. I bore, ingi Jesus, I bore, ingi Jesus. I bore, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. To ngidnia duwai. To ay bagi sakramen ki bangi leyo pediang ko try ko blejangi kin pin kalang hangi yagata ga ding janga jingi da ka ba o Paulus apostol ba kuit ula shirhem Kadba ulayale bensinran yakikin kun balang barro. Da ukris utrai jangim. Utrai undon rengkad batpim. Blay badon bor baruin karkoyapi. Uppa barukun barumen siyam bakuit. Yalisuk penbana yakakubar babhajang utrai daga jingim kajompim. Laispa akua. Yesus Kristus.